Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Kuti Kep Atangka Kecho Panglim Detpu Akoy Kipipon Aphuta Klam Klar Kipipon Kedamtang Arni Malom Karbi Anglong District Congress Committee Atumpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Kuti Kep Atangka Kecho Panglim Pupen Akoy Kipipen Ke Ongdung Aberta Kapatit Hang Along Alam Te Keklang Aphutak CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Perang Ke Athengnupen Lamklar Kachipipon Neli Chor Sangpi Kacheteron Pi Amen Pen Contract Akam NC Kuti Atangka Kecho Panglim Akam Loksi Keklempu Akoy Kipipon Aret Aphutak Lake Ahokali Atheke Neli Chor Ke Contractor Kali Nilichor ke government service asaido apotsi lapuson contract akam kiklem dunji aporawi jongsi neli hem asor sika isibak asai akam kiklem pen kechupang limdo pulote rat ahong jai along nang paklang thek nang jipu ke hang pedopon lapen jongsi tangka kechupang lim approve nang peklang thek pulote CEMR pupen che obub jipu si ning jepon Lapen Nilikorte Muti Atum Anke Contractor Akamlok si Keklempuke Baduta Chini Sita Nilikorte Akamlo Lake Nilikorte Asailo Puta Lamklar Pipon Nilichor Inutke Government Asakuri Doopot Amina DTC Cheklemlo Lasi Lapuson Congress Apartipen Tangka ke Chupang Limpu Nang Karboki Nili Chechakchi Corruption asai kedeng ke ongnai ke Congress Government Kacharipon Ahutsi Corruption ke ongnai lo puta Jongpon Lapen Karbi Anglong Arlo, Risim ke or asong ke ongnaita Congress Kacharipon ahut helo. Sita BJP government ke wangpen longri longpat lapen. Kedo ke thak ningkang sam atumon wanlo, puta ningjepon. Tangte Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen perang ke atheno kaningje alamle arju iksinang. News report Karbi Anglong News Channel. Teolokor goi Amar Karbi Anglong Autonomous Council eta লিখিত হিচাপে রিটেন মেমোরেন্ডাম দিয়ক সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ইনকুৱাৰি কৰিব লাগে সেইটো দিয়া নাই আৰু কংগ্ৰেছ এজন ব্যক্তি কৰ্মী আৰু দুজন এপিএছএলসি লৰা বিৰোধী দল আছে তিনিজনে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত পিআইএল কেছ ফাইল কৰিছে সিঙ্গল বেঞ্চ তেওঁলোকৰ প্ৰথমে হাৰিলে গোটেইখিনি ডকুমেন্টছ বিলাক আৰু ইয়াত ইনকুৱাৰি কৰিব আহিছে আৰু লগতে তেওঁলোকক এপিল কৰিছে ডিভিজন বেঞ্চ ডাবল বেঞ্চত এপিল কৰাৰ পিছত দুজন জাজ থাকে ডাবল বেঞ্চত ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনকুৱাৰি বহাই দিয়াৰ পিছত কাৰ্বি আংলং যিমানখিনি তেওঁলোকৰ এলিগেশ্যন দিছে দেৱপ্ৰসাদ কিয়া ডাঙৰীয়া যেটো এলিগেশ্যন দিছে গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ ইনকুৱাৰি কৰাৰ পিছত ফাইনেল ভাৰ্ডিক্ট কৰাতে হৈছে এইটো কোৰ্টৰ ক্লোজ কৰি দিয়া হৈছে ক্লিন চিট দিয়া হৈছে আৰু এবভ কোৰ্টটো আমিতো নাযাওঁ যেটো নেকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোৰ্ট তেওঁলোকৰ সিবিআই কাৰণে CBI দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ দাবী কৰিছে মই আজি 3 বছৰৰ আগতে মই গুৱাহাটী প্ৰেছ গোটেইখিনি প্ৰেছত মাতি আনি কাৰ্বি ভৱন কাৰ্বি হেনটনতে মই তাক প্ৰেছ কৰিছোঁ তেতিয়া মই কৈছোঁ যে CBI যদি ওপৰত আছে তাকো মই আদৰণি কৰিলোঁ CBI দিয়াটো মোৰ কাৰণে মোৰ ওয়েলকাম কৰিছোঁ দিয়ক ইনকুৱাৰি হ'ব লাগে আৰু যদি ইনকুৱাৰি কৰি পেলাই যদি কিবা তথ্য পায় যদি মই যদি আত্মহাত কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মোৰ ঘৈণীয়েকৰ তেতিয়া বহুত কল লৈছে মোৰ ঘৈণীয়েকটো চাকৰিয়ে কৰে মোৰ ঘৈণীয়েকটো কন্ট্ৰাক্টৰ নহয় তেওঁতো মোৰ ঘৈণীয়েকৰ নামত যদি 1 টকা মান মই কৈছো 1 টকা মান যদি ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ আছে মই ৰাজনীতি জীৱনৰ পৰা মই ত্যাগ কৰিম সেইদিনা তেখেতে কৈছে দেৱপ্ৰসাদ শইকীয়াই কৈছে যে তুলিৰাম ৰংহাং ঘৈণীয়েকৰ নামত লৰা নামত তেওঁলোকে কৈছে যে ভাতৃ নামত ভাতৃটো আছে কন্ট্ৰাক্টৰ টেম কৰিছে যে কোনোবা সিএমৰ নাম লৰা ভাতৃ বুলিতো কন্ট্ৰাক্ট কৰিব নোৱাৰে নেকি গতিকে ঘৈণীয়েকটো মোৰ ঘৈণীয়েকটো চাকৰি কৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি কৰে আৰু তেওঁৰ নামত যদি 1 টকা মান যদি ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ আছে মই ৰাজনীতি জীৱনৰ পৰা হৈ নাগো আৰু লগতে কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি ৰাইজ ইয়াত গম পায় কাৰ্বি আংলং যিমানখিনি বাহিন্দা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে গম পায় যে কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া স্থায়ী শান্তি হৈছে স্থায়ী শান্তি হোৱাৰ লগে লগে কাৰ্বি আংলঙত সমান্তৰাল হিচাপে উন্নয়নমূলক কামবিলাক লাহে লাহে আগবাঢ়িছে আগতে আপোনালোকৰ চাওক দেৱপ্ৰসাদ শইকীয়া কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰণে মাপ খুজিব লাগে
তেওঁৰ দিনতে কাউন্সিল ডিজলভ কৰা হৈছে তেওঁ দেউতাকৰ দিনতে তেখেতৰ দেউতা চিফ মিনিষ্টাৰ আছে তেতিয়া কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ডিজলভ কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু জয়ন্ত ৰংপি নেতৃত্বত তেওঁলোকে PIL কেছ ফাইল কৰিছে PIL কেছ ফাইল কৰি আকৌ কাউন্সিলত তেওঁ পুনৰ ঘূৰাই দিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ জৰিমনা 1 টকা দিবলগীয়া হৈছে হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই তেতিয়া আৰু সেই ডিজলভ কৰা ৰাতি 12 বাজি ডিজলভ কৰিছে দিনত নহয় কাউন্সিলখনত তালা মাৰি দিছে ৰাতি মানে কাৰ্বি আংলঙৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেখেতসকলে নিবিচাৰে আৰু আটাইতকৈ নৰহত্যা কংগ্ৰেছৰ শাসনত আমোলতে হৈছে কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি উগ্ৰপন্থী জন্ম হৈছে কংগ্ৰেছৰ শাসনত আমোলতে হৈছে এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰৰ অহাৰ পিছত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত এতিয়া সেই উগ্ৰপন্থীবিলাকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চেষ্টাৰ ফলত অমিত শ্বাহ গৃহমন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদত আলাপ আলোচনা কৰি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি শান্তি চুক্তি হৈছে শান্তি চুক্তি হোৱাৰ লগে লগে কাৰ্বি আংলঙৰ স্থায়ী শান্তি আনিছে ইয়াৰ কোনো উগ্ৰপন্থীটো জন্ম হোৱা নাই Mukro Forest Asai Hem Arai Jong Amad Meghalaya Achomang Police Kem Kiki Mapan Chisik Chedang Ponbom Tanglo Nijang Karbi Anglong Lakhasir Kep Amreng Constituency Ke Parlo Jerkindeng Police Station Arlo Mukro Forest Asai Hem Arai Jong Amad Meghalaya Achomang Police Kem Kikim Chipura Kachisik Pon Lasi Chiti Niphai Inkoranar Kep Ningkan Suri Hinira Inkora Ketomarni Cheng Pon Tanglo Labang Soberta Lapu Asam Raikom Sai Khetum Sitami Tong Sekot Pen Pele Dunsi Adim Aklong An Pele Dunsi Kim Kedatha Pura Ke Kham Khedun Sitami Deng Ponlo Ke Kroiji Kalisi Lapu Asam Raikom Asai Khetum Aphan Anta Mohor Epaki Enji Aphan Anta Meghalaya Raikom Sai Khetum Aphan Hukum Johang Nang Lang Lapen Aparata Pherangke Atum Adim Aklong An Ahok Pet Alam Kachini Jipura Adim Aklong An Sitami Pale Dunlo Bonta Halapu Meghalaya Raikom Sai Khetum Ahin Pen Chomang Atum Pherangke Atum Aphan Mohor Ke Enlongji Kalisi Non Amat Dakpen Dam Sirak Not Kalite Siksak Dakji Pusi Nangki Therdun Lapen Pherangke Atum Halapu Meghalaya Raikom Sai Khetum Aphan Karju Pona Hutke Netumta Kemki Kim Nangchi Ke Akenang Sodlo Lapen Dake Meghalaya Arlo Pinak Pusi Nang Thakdun Bon Sitami Lamthe Karju Bom Ahut Mohor Ke Enlongji Kalisi Mobile Anta Chehu Long Lidedlo Atheke Lahai Asai Jongsi Pache Thanglote Nitum Dak Kam Klem Long Lided Jipusi Nang Chithandu Jirkindeng Pen Kohelet Milik Karbi Anglong News Channel Karbi Anglong Autonomous Council CEM Arideng Pen 100 Bedets Girls Hostel Kangpupon Chiti Niphai Thong Kep Arni Dipu Along Kedo Devi Higher Secondary School along Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya 100 Bedets Girls Hostel Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Kangpupon So Mindar along so Arlo Atuma Phantami Kangthur Ponjipu Akinang Pen Karbi Anglong Arlo Tami Pregjam Adimalong Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Girls Hostel Ingpu Ponsi So Arlo Atuma Phan Lokacharli Ahin Warsai Kemi Pipon Bom Tanglo Thank you, Dr. Devi School a complex along for giving a valuable advice and speech in today's ceremony. KVB Thanks to KG the BV VIPs who have participated. Type 4 Gar Hostel 100 Bedet Pinidang Ingpu Ponlo Karbi Anglong Autonomous Council SSA Department Bensi RMSA Department Bensi La Deng Ponsi 100 Bedet Mane Bang Paruisi Arlo Sotum Gar Hostel Kachang Liji Dak Na Dak La So Hostel Dupen Maneke Dak College Dunpo Maneke University Dunpo Maneke Dak Devi School Long Dunpo Maneke Government College Dunpo La So Awar Sai Karbi Anglong Autonomous Council Pensi Pipon Lo Pinning Banke registration Pinning Banke 50 Morning Pen Banke Ako 100 Dupo Lasi Ake Joy Pensi Ladak Hostel Kedo Awar Sai Ke Pipon Lo Karbi Anglong Autonomous Council Pen Lapen Ke Kecho Kijun Lapen Ang Tonan Tame Ake Joy everything is free Lasi
lason thak sini tum Karbi Anglong along kaprek ta impupon bomlo do bomlo jate Karbi Anglong education system abang kaprek a district a state pin kape prang pon thek dia phan sini tum da bori lapen BPL family tum kidu ke lak also tum ke tangka poisa ka dore joine pen hostel fees ta GPU ne latum rent kiduita awar sai ave lapen galang letum nani hem mane hem ke dudunji lasona bar sai ka biya tuma phansi Karbi Anglong autonomous council pen bang pharoisi dak also somartomasi dak pipon lo keche ujun pen ang ton ta free lo chapobo Lason thak si di phu along ta lokacharli aphan pu ke wang so arlo atum kedo ke thak adim joy ke nangji pu matha ponsi pini chiti ni phai thong kep arni di phu along kedo Devi Higher Secondary School along Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya 100 bedded girls hostel Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen ing pupon lo Devi Higher Secondary School hote Honorable CM Karbi Anglong Autonomous Council Chief Dr. Tuliram Ronghang inauguration korise 100 bedded girls hostel KGBV Kasturba Gandhi etu hostelot Karbi Anglong keman ase already inaugurate hoy gol eta hostelote daithorot asile enaka West Karbi Anglong asile eta Devi is the last girl hostel eta aji 100 bedded or jagat eta aji admission mane dia hoise only for 50 student eta overall to thike ase amar building to diki paise eta boundary wall olop ase etu boundary wall hoy jab aru beleg kiba regarding about amalgamation or kotha apuni koisile amalgamation or problem Karbi Anglongot edenka nai kisoman vested interest kunba pabu etu najana karone amalgamate ki karne kurise 1 kilometers bitorot LP ME school higher secondary new education policy pra ek logot anibo karone ek jagat anibo karone jate je model school or type anibo karone he itu amalgamation kuri ase okay bang so 100 bedded girls hostel along Kechengsi abang bang phokep atum amenche thaponsi do thak pon longlo ke choki jun pen chenglok kenangchia son an akejoy pen pipa jer pon popusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ningche pon News report Karbi Anglong News Channel mang pai lo na tum phan pini na tu kewang ajoni ni tumta penang ning rong lo la benge na tumang nu ni tuma hokpet te bangke nali tum thro hoi pensi ahin ahin pali longji la sipini la so KGBV type 4 gar hostel ka khuli la bangke hokpet penang adin pensi khuli nangi polo boy pi tame kisung ke boy joine ba covid pin problem ke do joine si apor ben khuli long le de lo la si pini ani ansi la so hostel bangke khuli long lo la benge la so ka khuli loge ili tum jaise met pet rong pet ke bango sumar tum la si halloween pen ki pu parlam gelio kisuman tumke ke ongdung atumke je 15 kilometers 16 kilometers la so rasi ahem dak do de la pen ke so rasi a relative long sido apmate ka pinu long mane ka punu long mane ka pisar long mane ka log long mane ka ni long la so sido dun lo seta non la so hostel ka khuli pe na joine non manke la dak penanga ki joy osumar tum por he long po rasi a quality education aniwang de litum chindi lo boy phis tame quality education piposi long le det athe ili tum osumar ki duke laksa de lasi la so joine pensi ili tum quality education manke ili tum ki pisung chet lasi non bangke nili kecamata teng nili jitu kacini pon unateng ke non bangke hostel along dulu pulodangte ladak cutun codang nang nelo la bangke sona taksi hem bhara pinang nelo akijoy pensalang tumban pipo la salang tum por he po la suka por he alang tu apor chen nang po la jese metpet alang tum taning dunang puje letung quality education pilong vek nang ji la so school ne kunar makachali la so school apan ke letung mesen be result pit nai tek nai pura usumar tumta nirzumlong cooperate nang po la si ni kan ye bang that ni ye elo boy fis ta
ni kep ang bong jong si thang nat nang kaching vai avili pute sodak akachisong deng thuji pusi kra asong pen ning jepo chiti ni phai thong kep arni diphulam ding ka cheleng atowar along kido karbi lamet amai asai hemalong karbi rong asar amai tumpen tvdc aphuthak sodak pen jingki chethan amai padopo Karbi rong asar amaya tumpen TVDC si pacu nang jipu ke hang apita Karbi Anglong Autonomous Council pen VDC ke picun jiapan sai klem rong aputak kra asong atumpen along kachisong asai deng ponlo te pidi initum tasamet pet Karbi rong asar mai tri pia hin pen lamang so mai long phanang ko kalam te puthak ke nang litum media korte hoi pen pachini lo je ini tu baju dingklui pen ingkan proxy ini tu traditional village development council kache song abang so kache song ajak dingklui pen kache song ani juga dam tang ke padusi ini tu tarik inquiry ini tu taralang solong abang so dharna dolo lapen ke dharna dudet pen isi alam thilong ponlo ini tu ma traditional village development council abang so drafting ke selama chairman Elvin Terolang li nili tum panang hang lo la siap jisu nili tum lamlong lo je traditional development council si nang pipu pula bangso alam kelong bangke sitane nili tum la ke bhai verli cholang li tum retain li penil tum long lela la sialang li nang ke thana teng pen bangke tarik cc PNRD secretary alang li wangji pusi pula so pc nang nili tum panang hang pu lo son sialang li ke si chakdo la si nili tum ningarong parlo la bangso yong si nang hang pen la si pini la bangso amei pen nili tum ti dia desi konsil pan pachini pono je nili tum tarik isi pen ha tarik cap an nili tum malang litum han apor vi pon nili tum bang so traditional village council apu thak nang aching waji pan nang hang pu pon la si tarik cap an nili tum apor pilo yong si tarik cap pen yong si kili lo pulu nili tum an so sela bang so apu thak je song je pan tu si pili nili tum bang so amelong cherai pono la hello La si non ke wang chi achiklo ni phai kep arni aprang thangnat kaching wailin aveli pute anso se ahir ing tang rakpen kachisong pedu pon thuji pusi ning jepo news report Karbi Anglong News Channel serang ke kote van churu ka tong bajolo sipini nitum tiripi Karbi rong saramai pen kaching wai ponalam thike chugdam tang ekoi sarik ngong te dinitindu mau bisa di Korah ini di dua pen Autonomous Council ahin pen VDC laso pansai kiklaim kimang pona alam si itu protes papa dulu te office tame itu deadline pilo 25 tarik pen 30 tarik te office tame thangnat tame berta avila niltum kasih pini sudak pen Sigjit pen cingboy pantulo la si prabjin pen non da Autonomous Council aso la VDC puthak juthai nagi la pen ke hala si solong je papas la so puthak tame che withdraw nai la sini tum chudam tang tame bongchen bongrong awnam uji polam thitani tum da pangdak lo la sini tum pi wai phus tame alang li tum ahin pen Elvin sar alang itu malam thi nang thanat ateng bangke je la secretary bang bede 1-2 tarik sinang leji pu asila lang li tu ateng pensi chingwai chingsai phansi nang hang pu si pu la si ni tum la song bong la si ka chong hong lo la si ni tum la 10 tarik an bang ni tum sai yok je pen stame ni tum sigjit pen mate chi song nang kok pu la si ni tum pini bang so mai long stame tiri pi mai pen chi parai pon lo Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu